ngasi akhoi ibudo bir candidate ki celebration je kamai pangthok ke ai do akhoi lam na tar ba mai tai sing na akhoi yam ling na tai ko akhoi di hoda silchar dong na chade nahano mai tarang sing tarang nushit tarang tengban bagi mapu lai thakong lai khakong lai khong mapal matabu mai kai mari asu Hi guys, welcome back to my another video. मैं आप ngasi akhoi keno ki Tikendrajit ki flag hosting to golak pani ko baba ga my friend singa ado baba khoi di chang gare banung yam kana churi ai ga sona putun le putun hai da putun ga khoi ni chang mangam na lai re banung je chu lai ba ki ko akhoi gi kun gi han khara ga tawra ga aduga hingwa da ari kauri ba kun ji gi han khara tawra mai tai kun ani ji ta ni ba ko akhoi sip sagar da si paring gi ta ai se ado akhoi ai chahi khuding gi tawi han ching na ko flag hosting ja BT Tikendrajit ki akhoi numit ta ba gi ngasi se ko aduna ai ga putunu ko hai phang changa ga nong ha ga di मैं आपने शेयर तो रखे मैं आपने मीम व्यू आज BT Tikendrajit डे है तो आज के दिन शहीद हुआ था हम लोग का जो वॉरियर है Tikendrajit और उसके लिए हम लोग फ्लैग होस्टिंग करने आए हैं मैं पुतनू और मेरा पापा और मेरे पापा का दो दोस्त तो हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे भी मणिपुरी गांव है जो कि हिंगोद्वार बोलते हैं यहाँ पे तो हिंगोद्वार पे आके हम लोग एक साथ फ्लैग होस्टिंग करेंगे हर साल होता है तो आप लोग अभी बारिश की वजह से हम दोनों गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं मैं और पुतनू तो बारिश ढलते ही हम दोनों उतर के आप लोग को सब शेयर करेंगे अदोदी अखोई नों खर पाब कुम्मगा दम अखोई शेयर तौराके nahano mai tarang sing tarang nushit tarang tengban bagi mapu lai thakong lai khakong lai khong mapal matabu mai kai mari asupa sungta hai nipal matabu puri ba simula si video si ki throw re ke num tang hai jage ba ko ekhoi ki prosthetic leg upakanda ko masigi tu basidi ko marmakta dum akhoi soi bokot pa leidro bane madudei di ko akhoi maning di sungan hanbi de ba wakhan da picture da ba ko tuning tu re kaim te khanbi de ba hakul ga amuk chatpiu adamaina ei khare message spinning video se ki through de gi aduna pukning sungchon sonda bi gono prosthetic leg si na bi ba yot ki khong upi ba phibam chadra ba isi naw ching dai madum tang message spinning जितना भी मेरे डिसेबल ब्रदर है मैं इस वीडियो के थ्रू से मैं इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोस्थेटिक लेग जो लगा रहे हैं कभी कभी आप लोग ऐसे ज़रूर गिरेंगे तो वो हम लोग के लिए बहुत ही मामूली बात है और उस पर आप लोग डिप्रेशन थोड़ा सा भी नहीं होगा और ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग आज से कैसे चल पाएंगे गिर जाएंगे फिर से तो गिरना तो हम लोगों के लिए बहुत ही लाइट केस है क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में ये तो बार बार आने वाला है तो देख के चलिए अगर गिर गए उठ के फिर से चलिएगा तो टेंशन मत लीजिएगा अपने आप को पुश कीजिए और गिव अप नहीं दे कादूंगा जो गिव अप भी गनो खाना हम तो सुन जाया देना lấy dầu ra lấy dầu ra nahano mai tarang
tai nipal maktabu puriba Shingulayam namakpu hauni jay Kagawangana shambalam Malpok nung chutin balam Kaina yangko marung tungi Laina dathabadi lamdamni Kagawangana shambalam Nung pok nung chutin balam Kaina yangko marung tungi Laina dathabadi lamdamni Asra bokla punna naharon halaman sini naw maru mapang pa myam pullaga do gi thogal la se peng ase tawjari hai ba thogu bati akoina akoi gi maitai yamani oba saknai ra ba matik magun lai ra ba miyo asibu akoina yekta kajana tahi khudingi mahaki kumon palwan to base leptana koi tawba ngamjaba masung asigi hairiba koigi thouba Hyderabad Tikendrajit ki thauna phaba kano se ngasi phawda asi koigi akoina miribak te leijarabasu akoina budau sigi sing numit wana akoina ngasi palon tawjari amasung kawbu leijade ngasi phawda amasung akoi matung dasu akoi next generation gi haron sinasu athau sebu matang khudi mukta ningsing ba kawida ba aruga mahaki thauna ase akoi puna makta akoina mahak tawna akoina pangan kan to bangam banate adubu akoi gi hakjang nasu asegi spirit se ima leiba ki damakta haidana akoi tokhom thokba puna mak se akoi matang khuding la thorok pa thabdang matung ina akoi masi tokhom thokra ina khanje adura ngasi numit afaba numit asida akoina mayam pulaga puken khojen tinana di phugog ama pangkhok sibagi apunba kano oina ngasi pangkhok teri base yamna ai mayam khagate aduma sumaina akoi chek ta kaidon tehi guding alak kano matumda chek ta kaida pangkhok pangamba sia kainana sogi mapham kuram jari amasung punam ki mapham de hang ningsing jari asi haraga ilusing jari
ꯇꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣ ꯇꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯍꯧꯔꯣ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯊꯧꯕ ꯌꯣꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯤ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯏꯔꯝ ꯇꯔꯦꯠ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯤ ꯈꯣꯡꯂꯝ ꯃꯥꯄꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯗꯦꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯨꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯅꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯐꯝꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯧ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ꯭ꯋꯥꯔ ꯈꯨꯟꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯅ ꯎꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯊꯨꯝꯗ ꯅꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯎꯠꯆꯔꯛꯑꯒꯦ
चा पिरामे आइगा पुतुनुगी चा पाए तो बिस्कुट चलो फिर अखोई चा थको लोरगा चलनी मरमदि आई जु थबक खरा लेवे अदुना आई जुम चलनी लोई फाउदी यावो ngамरoi अखोई ngasiगी अखोई बुदौ बी टिकेट जितेगी नुमित की अखोई सिदगी तौगा फंक्शन से लोई फाउदी यावो ngамरoi बा अखोई अदुना आई चा थको लोरगा दुम चलनी ana putunuga अखोई चा nga खते बी टिकेट जित देगी सेलिब्रेशन तहौरे आइगा पुतुनुगा लाखफे असमद लेहौरे कोइनी मुंगजुम द हल्लगे मैम अदु बाबा कोइदी मोइदी थेंगना कोना लानी अदु आइना म्यानो शेयर तौके न वीडियो सापत्रपनी अदु आइगा पुतुनुगा मुंगजुम द हल्लगे मथंग वीडियो द मुथेंगनरसे मैम अदु फाउतंग बाय बाय पिरागे